tuyenda kuthocha ingi museisiana ndio tungia mubyano ndo akwendea kwithiwa naito nthini wa kilungu cha usili muthenyani wa umuthi twende na unenania na wakili Benjamin Chalo na bala wende na kutusungia makulio ala twithitwe tuikulia yurwa maundu ma utie wa kana inheritance kana succession kilunguni cha umuthi na indi wakili tuyendea tuitunawe tayulwa undu mundu wa ile undu siana selo kwithwa iti wa mali ni musiai kana kibeti na bena ikulio musiai no ati we mali ni mwana wake ni asia na kwa kitumike no withie yu ekaninenga na example ta mundu utatwanite twasie mutheno wa mundi ni wethi whatever no yithi ya wiona mali unaina yo wina itheka sie twani yaku wina shares sie bandu wethi wa mutheno mundi ndwivo mwa waitie ula mwa wa succession ula ngo utalila first priority mali su ya ilitothi kwa musiei musiei wa mundu me musiei wa mundu muka nikenda bakoka sisters maku brothers maku tuatianio kwa mwana no mali ya mwana as long as ndatwanite priority yuka kwa siei lakini akendo atwanite priority ambako kwa mukana siana siake mawinda mangine withia andu ingita muno akamba maendete kuandika ila tumita will masi awandika will no totia o ila mundu wani na kutia ndo make na batena will mutela tlawa ile kwitha will hata wa mali yake yu ila mundu wethia ni woka ni watutia na ndanatiete will na wethia ake unicho kithia wa mabindani maingi ona mabindangi wethia kila tukita will kwa woni witu kimeao kiania kwenda ki will no withia no mandiko mandikanitwe bandu lakini the law of succession o ilango tabisie I think ni section 5 niona neti the requirements ila sia ile tenda for ila tuita valid will kwa withia actually no nasi 99% ayendo a will na yendavo ndindo aitona kwitikilika kuimea kwa the law of succession niona netie mitalatala ila ya elite kwendavo no kenda no timelike kwa olikunga utabia undo yitawa kwa kisongwesu yitawa interstate succession na balabe will tete nambolika buba nindo ningwendo ndabikoli kuswa weta kwa tambe kuelezea musiaisa witu yo will ni chao will ndi elesia kwa kube will ne chambe no yendo ye oro yani ni la kwa kunena kana ye written na kwa kube oro will ne la mondo su wati ya anena na unenio sube ngose ilito na kuikethia no yesa ithia no kabinda kanini atanetwa tikendo aneni etene na suithia ithi na muno ku prove na baila ita written will written will ni la wati ya andikithia kwoliku kana nyanita wangania na mali ni noni nayo na mali ni endetie wanduana na pe siendo ila sia ilete kwendwa si muhimu nikenda wili Yesu wethie ni etikilwa ndize kana no mbitikilio kwanda tikanini ngwelesia wili ya ilete enda ili hata endea kendo chambe kenda ni wili kwandikwa na baune bo andwa inge wethia wili ne ya sia mwelekeo kana nditikila kileka kotini nikana andwa alame utie wa mali suma ya ilete enda me part ya wili usu yani ma ya ilete kwenda me bwe yandikwa kana mesi kila chandikitwe bau kiune kicho kindu cha muhimu andu memba amatesi kindu cha kele nikenda wili Yesu yetikilike ulo kuandika will kwa kisungu tumwita testator no list kuelesia sietwa yake nesa na details yake ona twasasia andike ngina namba ya simu na address yake chakele mundu usu ni wailite kuelesia mali yake undo yetitwe taitone withia will ni andike rina ti ya kila kitheka ki muingo
kitheka kindu na weta kita wata nduna weta niye kasiana chandike vetu ata kenda ni mwingo na withire maybe chandike to Machakos kiandani stroke namba fulani wailete andika kitheka kiundu kita watiko azie kitheka kila ki mwingo tiko azie kila kitheka ki ku yake kumene aje wailete kuelesia kitheka chundu kielite so kindu chambe details ya mundosu kindu cha kele mali yake aelesia kuoliku na kenda na ibatome kat copy cia title isu kana kenda ni shares kana ni chausi alite kuandikwa bau kindu cha kele ni alite kwa siala wa mati ya masietwa monesa kenda ni mwana kewita watakwa Benjamin Chalo wandike ondu nandikitwe kibandini ti kwa sia mwana wa kola munene kana mboi kana mutiso withi ya musie na withi mutiso na inge kwa hiyo ilete kuelesia ndo wita wona kenda ni vai andika kibandi chake withi ya mundu su dadi no wamanikaniwo kila kingi cha katatu wa mino list malesu ni wailete kuka ukamanda pe mundu lotia wa will nondo ndikenda bo na ina utabyala meutio wa mali mayailite kuunda messy contents ya will mundu su eta wa executor noeleta kumanda details ya mundu su na kibandi chake usu ni motia wa will eta wa executor tisa sawa na undo su wendo atevo ni beongeto a co-executor undo ulawati ya atevo pe mundu ngindia eta wa co-executor ando asuma kandi kwa nesa na makandi kwa ibandi sio na details sio nyeni ando na tuyandika wilo visine kwitu namba sio sia simu siandikwe bau kila kingi kimaana byo ni lazima bendo na ngose ile na ngose indu kwa ule bado tia landu meutiwa mali at least ngose ile at least ile siendo isu sie maana muno kwa hiyo nicho wethe ya malama ingine to kwa sia musini watie wilo lakini as long as wilo isu ndio nanete siendo isu na utabia kwa mutalatala wethe ya wilo isu ndio itikilwani court nondo the kitumi kinene kila court ya wetete requirements isu nondo of course kenda ni ngwa wa mali na ninye ngwase wele su ninye ne nayo kana ninye na ne there kwa we the undue influence no ninge ndiye ti ya mali mbinge na langi kuni chobendeka executor na witnesses men the vandu independent wele su yate ya mea wesu yonde we the ani etikilite kotine kila kingi kimaana wile ti lazima odi kwa wakili as long as normal na procedure no mwandiki omusini inengo executor na imia nesa lakini nene dan karejia ukaikwa wakili mwandikane kindu kitheu kindu kitona itikilika kotine kwa wili yenda ili twetuna weta yulua ila mundu utandikite wili awase nukuelesea koliku oselela bo asante you malama inge na kuya awithia bai will mbandike na mwenda kuika succession pe documents ila kana madhangwala mwailita kwenda namo nikenda maseubwe na useubye kana ukamanda wakili akutethesie madhangwa su nikenda utwae kotini withie ni mweka succession kindu cha mbevyo ni mwenda kindu chetwa death certificate na baunendo differentiate ti burial permit death certificate ya oloto tiye burial permit inenga nawe ni chief burial permit isu ni omosa na kibande cha mundu su netiwe mukatwa kwa maobisi ma registration of births and death mukanengwa death certificate isu ni document ya mbeje maana document ile ngenda ya maana ni mwindwe na balua kuma kwa chief your area chief kula mutwe your place of residence chief nwenda akamwandikia balua kwa malama ingi nundu chief no withi akavite area nene ni wasasia andikiwe balua ni sub chief nikenda sub chief amutwaya balua su nikenda chief akwandikie balua teili ko bau kuyanana na experience ila nonete ni withi balua su a chief kindu chambe winda wa confirm mundu sini wa area yake na nonetiwe kindu chake ile inga ania confirm ndo alamatiwe mamusiosu nene chona kwa ni twenda ka sub chief no enda involve nikenda aidhibitishe ngewesu kana ni yago
ni withia andu ni maandika masietwa bau lakini mainandikwa nesa. I always insist andika masietwa asukuana nondu maandikitwe kibandeni. Kenda ni watu iwe na kibande chaku ni wa bindu yesietwa. Esietwa yalete kwandiko. Kenda wita wa ana ina e na h. Ndikaandikwa ana ya e kana e double n. Esietwa yaku yandikwa ndu yalete nondu masietwa asu ila makadi maandikike nai na we umwe kati wa kutiwa mali. Kotini kana kwa lansu kethi andu nengwa taito esu kana andu nengwa mali esu nundu esira ya kwila ye kibandeni tiyo yandikitwe ba kwa succession asuna ndo tofauti we wasuna ndo tofauti ko masietwa maandikwa ndu mailete na mwendas mandu amainesa enda abakandikwa in chronological order kenda ni nyene no natiwe kana kenda baibetile bakandikwa inya enyweta wangania kuyana na kibandi ciana ciake ondo ciatianie kenda bai muciongi na ciana ciondo ciatianie aya twamina baluosi wa chief kila kingi twendani copy cia ibande ciandu alama natiwe ni mundu ucu copy cia ibande cionde ni cioka ikakolanwa kila kingi twosa tukakolania ni tikosa yetawata mali ile natiwe either no itheka or either no shares or either no logbook siendo isu cionde ikomba no nikenda ciandikwa ndu cietetwe palango ku yake enda nikitheka kitawa bachako skiandani chande kuti kuandika kila kitheka kibaya muingo yake mamuta mutweni watumia ziendo vingi na kikaandikwa ni kasiana kuna bali ni mosa na andu mamusi mwelito nvolo kwendo ati aungamie process yesu eta wa administrator mukosa mundu umwe muno mwelito sandu ala ko kenda asibe musie yuma wibona siana ilango mukosa umwe between 1 and 4 awisa hivi anyonde tikila saa muketa wa kotini kana ku sign mathangu withi ni mama ati ni makenda maungamie na muisi okamuisi si andu angieli meta wa garanta andu elio mamwisi maki family na meitha no wose mutui ango no wose ona pasa waku na maimu nenga ibande cio ti sawa sawa siendo isu cio onde cia kolanwa nitwa yao wakili kana mundu ino tweka akaseobia mathangu muketwa inyonde mukasaini nikenda ima saini wa mayo twa wa kotini na bayo mitala talela ya koti aundu evinda niona ya minana kuthela nenda chuma chukite twaselele yuluwa na ke mundula wa minautia ndumake atandikite will pagwo tukoselela na indi nindo tuikumina yutumina Bada indi musaisa utonyo kwatikana ba ethanu nenkana namba cia simu no nenkana ni kenda tumine kidungu muthanya no mothe. Asante. Ni asiana mwanita Benjamin Chalo na ni managing partner obisi weta wa Chalo Moya and Company Advocates. Obisi osu branch ila nene yeba Masako na ngwatikana lelo weta wa Mwatu wa Ngoma Road. Lelo suni lelo laumete the old Naivas. Wambatete uendete ngaliko sia kotini, ngaliko ya Gillian Hotel, ngaliko ya polisi utana bikaku. Twe numbani eta wa JK Ebiso building. Tuyokwigwa ba Gillian Hotel o ba Uganda mbe wayo na mundu gonde wendo tukwatie kwa namba ya simu no ungo nie. My personal number is 0727 588 651. Kana na huko ni namba ya obisi 0739 977 294. Ni asante. Ni mobea indi. Nandi musiaisia boni watu wika mudia wakilungu kitu muthenyani wa umundi tuwethi wana wakili Benjamin Chalo. Na tukaende ya wautu atila chumani chukite. Nini Tofet Mackenzie wa Mutungani na wekwati wani watetheka Tiwanesa.